Почитуван председател на владата на Северна Македонија, господин Спасовски, Your Excellency, Ambassador of the United States of America, мадам Кейт Мари Бърнс, почитувани колеги министри, почитуван директор на технологичката индустријски развојни зони, господин Младеновски, dear Mike Bennett, Executive Director of Dura Automotive, дами и господа, почитувани представници на медиумите. И за мене, како министр за економија, е чест и задоволство денеска, после година и пол, откако се најави и почна да се гради овај објект, учествуваме на почеток на производството на Дура Автомотив, токму тука во Северна Македонија, но не само. Денеска сме и во повод, каде што Дура Автомотив ќе ги прошири своите капацитети со нови производени капацитети, значи токму во зоната во Скопје. Една од стратешките цели на владата на Северна Македонија, а посебно од формирањето на новата влада пред 2 години и пол, беше да создаве одржлива клима за повлекување на странски инвестиции, но истовремено и за зголемување на капацитетите на нашите домашни предпријатија. И токму вакви инвестиции се доказ дека политиките кои беа создадени преку планот за економски раст, план кој се преточи и во законско решение, а тоа го спомна и премиерот на владата, им дава предвидливост, транспарентност на сите заинтересирани инвеститори во Северна Македонија. Денеска во нашата држава инвеститорите, но истовремено, а посебно функционерите, нема дискреционо право да одлучуваат за тоа какви придобивки ќе има секоја инвестиција во Северна Македонија. Денеска сите пред да одлучуваат да инвестираат во нашата држава, знаат приближно колку тие ќе бидат поддржани од страна на државата. А тоа секако дека им дава предвидливост, секако дека им дава поточни информации за тие да креираат соодветни бизнис планови врз основа на кои секако дека ќе имат и профит во нашата држава, но истовремено и ќе вработуваат што повеќе луѓе. Кога пред 2,5 години го создадавме овој план, заедно со економскиот тим, имаше многу скептични луѓе или опиниони во нашата држава, но тоа што го спомна и премиерот, дека над 24 компании веќе инвестирале во нашата држава во последните 2,5 години. Ако направиме споредба со тоа колку странски инвеститори дошле во нашата држава претhodно, ќе видите дека само за 2,5 години бројот е многу поголем. Посебно ме радува фактот што вакви инвестиции ќе вработуваат високо квалификувана работна сила во нашата држава, ќе го намалат бројот на нашите млади луѓе што сака да се одселат од Северна Македонија, но и современо ќе дават и одлични услови за сите работници кои сакаат да работат во вакви многу сериозни компании, не само тука во нашата држава, но и во глобални рамки. Јас за крај би сакал да им посакам многу среќа на Дура Автомотив, но истовремено да го покажам моето задоволство дека ние како Северна Македонија веќе привлекуваме инвестиции од држави кои се стварно стратешки партнери на нашата држава, држави кои на континуиран начин го поддржуваат Северна Македонија. Ви благодарам многу, среќно и нека се множат инвестициите во Северна Македонија. Благодарам. Të nderuar të pranishëm, të respektuar përfaqësues të medjave, zonja dhe zotrinj, me të vërtet për mua si ministër i ekonomisë, është kënaqësi e veçantë që pikërisht sot kam mundësinë që pothuajse pas një viti e gjys, ku edhe personalisht morra pjesë me siguri me kabinetin qeveritar dhe me kolegat e mi në fillimin e punimeve të kompanisë Dura Automotive, të fillojmë edhe me prodhimin e investimit të parë. Por më shumë më gëzon fakti që pikërisht pothuajse mas
një viti e gjys, sot kemi mundësinë që bashkarisht, edhe me kryeministrin, edhe me kolegët, edhe me prezencën e shkëlqësisë së saj, ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të paralajmërojmë edhe investimet e reja dhe rritjen e kapaciteteve pikrisht të kompanisë e cila filloi me ndërtimin e objektit të saj në Republikën e Maqedonisë së Veriut para një viti e gjys. Kjo dëshmon se politikat e qeverisë së Republikës së Maqedonisë japin rezultat, por ato nuk japin rezultat vetëm si politikat të cilat janë vendosur në letër, ato japin rezultat për shkak se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është më se interesuar që të krijojë marrëdhënie, partneriteti me të gjithë investitorët e huaj, duke mos i anashkaluar edhe investitorit vendas. Kemi të bëjmë me një kompani me renome botërore, një kompani serioze, e cila do të punësojë në vendin ton mbi 780 veta pra nga Maqedonia e Veriut, do të rrisi eksportin dukshëm nga Republika e Maqedonisë së Veriut, por më e rëndësishme është se pikrisht këto investime vinë nga shtete të cilat janë partner strategjik të vendit ton, shtete të cilat e përkrahin në kontinuitet zhvillimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë jam plotësisht i bindur që me antarësimin edhe formal të Republikës së Maqedonisë së Veriut apo të vendit ton në strukturën euroatlantike, ne do t'i shtojmë investime të tilla, në veçati investime nga shtete siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo edhe njerë dëshmon se politikat e qeverisë japin rezultatet e duhura, kjo edhe njerë dëshmon se ne jemi të përqendruar që të rrisim standardin jetësor të qytetarëve tanë, se ne jemi më shumë se të fokusuar që të krijojmë vende të reja të punës, por jo vetëm të krijojmë ato, të krijojmë vende të reja të punës të cilët janë mirë të paguara, por në këtë mënyrë edhe të ndalim të rinjtë tanë që ta lishojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për fund, dua t'ju dëshiroj menaxhmentit të Dura Automotive punë të mbarë tu në Maqedoninë e Veriut, investimet të cilat i paralajmëruam të bëhen me dinamikën e duhur siç e bën investimin e parë, me shpresën dhe me bindjen e plot se institucionet e vendit ton do të jenë me të vërtet partner të investitorëve të huaj dhe atyre vendor. Ju faleminderit dhe ju prift të mbarë.